I pozdrav svima ljudi, reći F i u današnjem klipu igrat ćemo novi game mode, to jest nije novi, ali ovaj game mode big game. I koliko ja shvatam, tu igra jedan veliki brawler protiv 5 manjih brawlera. 5 manjih brawlera pokušavaju što brzo dobiti od tog velikog i veliki treba da preživi što duže. I eto, objasnio sam što manje, što kraće mogu i ajmo u klip. I prvi game, ja sam mali, igramo protiv velikog, to je nešto puca i znači, ovo mi je prvi put igram ovo i evo ga, 140.000 health ima. Ajmo. Koliko lagano ubija ga. Koliko lagano. Roke. Ovaj bat može ništi cijelu mapu, bret. Ajmo. Roke. Prižao sam. El Primo, ajde, El Primo sredi ga da bi ga skinuo. Ajmo. E pa skinuo on mene. Koliko se brzo respawnem, da. Ajmo, oko 69 health ostalo, 69%. Idemo šta može ovi da rade. Ajmo da ga iznenadimo Roke. Pa to je sjajno. Ovo je što skočio, brate, John Cena. Idemo. Još malo po pola healtha. Ajmo, ovaj Wizard baci njega, sad je umro. Idem sam na njega, će me urniše. Samo 138 sam uskinuo. Ajmo. To je to. Na koga je ovaj bacio super, to da mi je znao, da. Samo mi to objasni, na koga je Roka ovaj. Ajmo da ga rešimo ga, bre. Ode u corner. Evo ga, sad će mi rešiti. Rešio, ništio me. Ajmo, skiniti jedno 10% tog jedan mi dođe. 28, 26. Idemo. Ajmo ljudi. Bravo Vizade. Opet ovaj puca u prazno, ali dobro. Lukaku broj 2. Evo ga ovaj Morata. Ajmo, 17%. Evo Primo, to bre. To. U corner. Ne, ovo bi me sa super, bat. 8% mostava. 2 minuta. Je to dovoljno? Ništa, ajmo. Sad će vidimo. 5%. 4% i koga ubio? Yeah! Andruha. Šta? Dobro, dobio smo start token, tako da ne briga. Pokazalo kod da fail, ne da smo pojeli. To je to, ajmo da otvorimo ovo, coins, powerpoints i ništa posebno. Šta imamo sljedeću i da vidimo gledao sam protiv koga sad igramo. I ja sam veliki. Ajmo, sada ih rešimo. Prvi put, brat, ne znam da sam srećni, brate, jer ovo drugi put igram samo, a već sam veliki brawler. Rešio sam ga. Idemo. Umri, bre. Ajmo još nekog, ajde, dođi. Umri ti. Umri. Kako da ga ubio on. Ajmo. Ajde da begam ja malo. Opa! I video me. Nema veze. To je to, mrtav Shelly. Ne znam nekog bacanja sad ovo. Idemo. Umri El Primo. Protiv imaju 2 El Prima, mati nije fora. Ajmo. El Primo. 140. Baš. Lele, kad mi je preskinuli više od pola healtha, bro. Begam ja dalje. Begam. Ajmo. Roki sam. To je to. Begi. 126. Gle, ovaj me Roki skinu me spela. Vidi ovaj John Cena. Ima minut 30 sekundi, to je malo, trebam još. Ajmo. Umri.
I opet pobeže, opet pobeže. Opet pobeže El Primo na moju zinu. Ajmo. Samo mi oko 30%. Oooo, svi na mene odu. Invisibility. Video me, Shelly. Oh, fuck. Why you bully me? Skočili me svi. Ne. Mrtav sam. 2.11. Manje nego onaj prošli. Ej, dobio sam plavo, nije kao da smo defeat. Koliko sam zaradio? 42. Znači onda sam dobio 21, pošto sam duplirao. I sad ćemo da igramo puta 5. Jer što da ne. Ajmo da vidimo sad. I nisam veliki brawler, nego je Shelly. O, imamo 2 Leona, prvi put da vidim da još neko ima Leona i da igramo zajedno. Ni ovako, ni u Showdown ga nisam vidio, ni Big Game, ni... No, Big Game. Game Grab, evo je. Ama. Shelly, bate, ne znam kako igra ona. Vjerojatno će uništiti ona sve zidove sa njenim super. A nema veze. Vidite o čemu pričam, brate. Uništi me, rekao svečku. Idemo. Don't you think you can run, boy? I mrtav sam. Haha, surprise. Ajmo. Wizard, Brock. Znači oni pucaju iz daljine, nice. Dobro, ja pucam iz daljine, ali kod mene je fora da ako pucam iz daljine onda manje damage. Tako da mora se približiti za veći damage, a to je malo glupo, ali dobro. Koliko je stalo? 60, nice. Znači već smo brže pobedili ovog. To je to. Fuck, mrtav sam. Sad će koristiti super. Nemoj super. 45. Ajmo invisibility malo da koristimo. Sad ćemo. To je to, ajmo. Sad na nju. Preralo sam. Preživio sam. Na kugli ja gađam, gdje gađam? 34, ubi me. Mrtav sam. Mrtav sam. Fuck. 29. El Primo, ajmo El Primo skinny. Jezino. I umro. Idemo. Invisible. I sad sam nevidljiv iza nje. Surprise, motherfucker. I'm dead. Ajmo. Kambaja. Zove se I don't know how to play. Nice. I ova je izdržala više od mene, pa to je ekstra. To mi daje svu samopouzdalnost u uspjetu. Ajmo, sad na nju, riši! Beži u korak, sad. To je to, Kambaja. Idemo. Koliko sam zaradio? 2,5 minuta. 85, to je to, imamo za još jedan. Da tvojemo Roblox. 85, ajmo da otvorimo, coins, El Primo, PowerPoint, Brock i ništa. I nikad ne mogu dobijem za Leona, brate. Nikad. Još malo pa rank 11 i... To je to što se tiče ovog klipa i... To je to, vidimo u sljedeći klip. Pozdrav.